Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ban ai ka jingkershan ya uba Peter Chalam ubade ukertong nakakon hinyo trap National Awakening Movement uban yakon ya ka MDC na laim kra Malki constituency ha ka janmi jong ka khada tarik rumpang arhaja apusan kila pelong ka jingelang ha Malki point ban penso thu patba ha ka bayade bat ka nongrim haba kimi khmat ban yakon ya ka election MDC ha ka ni kasni la don lang ki dukhat ka seng khnam seng kami bat kiwe haba ai jingkren na kalyang uba hameki malnyang ubade udukhat ka khnam seng kami uba pensyai patba ha ka bayade bat ka election MDC da ka baong bakaseng kawan syaki patba om day ban penbiet nekular ban penchongshit hendre kawan ban kersiu thia sa shisien ya ka jat benrio uba Peter Chalam ubade ukertong haba ai jingkren ula pensyai ha ka bayade bat ki an ka district council bat kawai kadai ka jingma lada du no ya ka khrnit ka bahan rio namar ka ap jingma bat ru penklan ya ki an ki badan ha ka district council lada ki pat ba ki aila di u ha ka ni ka kinti ka bamenta namar ha ba bikep ya ka jik shisha pinlon ki bre ba champang bat ki balajlo ya lade batila bandrai ha ki ai ki ai ru ha ka jingem jompi na banta ka baha ka miat ha ka pateng ka padang wan namar ni ka khnam ni pe ye ke paladap ja bat ni trei ya ka banta ban sop ka pateng ka padang wan ka pa ka ni ka jing thmu ja khnam ni la ye ka history ni la pe ye ke ki pelajar Kibla penyiar asap ya kejat benda jongi. Bat minta ibu ya ketong bangin kentil biang. Kenang bagi peteng ki jongi. Kinlong ki bersyong-sok syong-sengan halakari. Ngonya pi bagi election kibu ki jingkular jongi ringkat kitong ya pi nak pisah. Bat kunjuru ki pendi ya ki samla ki jongi ya ki rangba ki longkwe daka kia bat baga shaping ya menta kalau yo lese droksu trikam hakane election namar habaki le kunta bat piru ki patba pinyop haki pisate shaku maki kata kiwan ban kular bangin kentiu ya pi wei ba pila sem ya ka pisa pila de umrau jongki pem lo so bre blai lo ba pem la so ban rai dalade wei ba pila go ba ka kiat ka buram jongpi kala ja kisama ki ban pa juyo ma ya ki jingdi penbuat ha ka por election ki yo ai ba ki ngop ki lot me lot pa ki badan hayeng ki pat ka donor balong yang ka pra habakumta hato kum kita ki parti bakum kita ki kertong pinsanya bakilang la ban kentiu ya pi ban yada ya pi namar kilas dan nakapa pempat penpra ya kilong yang kum no kinte ya karigen Jelas dan nak kajing penpra, jelas dan nak kajing temrau ya pi, dah ada kepisah, bat hadim kisong, nila dah tiap ya pi, sua ke election, sua berkenai ke vote. Kemudian pila dia urau jonga, ber sans nem hado dawan sakawai ke election. Bat kini kim jukwa, ya kibri mesin pisah, bakin kiu, haka kamai kaji ke jongki, kikuat lapin duksa. Naman bagian nyob yang balik lanawan sakawai ke election. Bishar pa bishar pa. Kata-kata, wala pingin semua lang ni ban kular ya pi, ban pensong shit ya pi, hirenyuan ban kesel tia ya pi. Kenang bapin yek scam halakan longrim, haki kejat lajong, bat nyinyek kiulang, habarok kilian ringkat bakal kenam. Nanta ngasusi banang ini kintin dan ki parti hibang simbe ya kapisa
tambah wat namai ke wud sembet ya ke pisah tambah wat namai ke wud ni nak kalian ke kenam yang wat sem demok kumihita kijak parti baki kertong bawan namar nyem kwa bangi nyim poi beneng mapi pin poi dujok Henry babon niki parti kisnyo ba maki ki hot yon shimbe ya kapisa apa wat ayo ko buat ki hikai bakla ki yalam bakla ya pi hato pim numdan ki jinge tiblang hato kan ta ya pi sen babilasin ya kapisa hato pim lastan da jing top jing syukur ya kapisa pisem ya ko buat pimai kira asal nak jing top jing syukur kira yalam bakla ya pi kira clean protect kai ki babar banlo ki baca clear ni hikai kita pihapan sutoi dalade yalo pikin sa bat halor kata ngin pensaya pi balai ni dan kam ya ka election district council ngin pensaya pi kenongrem jongka khnam ngin pensaya pi balai ni je yaiba Peter Chalam Kumukur tong champi nange napo malki lajong krak konstituensi kebenun kong ye kibriu kikili ya kaknam habang ya serum seneng nyim jutep baka khnam kadang don nyim jutep baka khnam kadang don no pi bakla jen lada pidei ki baba kli yala ka chat penriu pidep bat pinyu ibe baka khnam kadang don pat hado kini gisni nyanyet kembangau nado besdang baki chat penriu jongi kini bertibreu tiblei baki don ya ka jingba kli na benda ka ri baka chat penriu ki yai bu ha ka jing duai na benda ka ri baka chat penriu bat apa pi bu ya ka jing duai dei hanta baka khnam national debt ublei uyai persan mensim bat ni don bet hado kani kesni bat ni yai don kabaki reu wat ya ka khabat jong ublei kidang duai bat dem khabat jong ki comments uwei ubreu sispa tali ki akaun ban yero ya ka parti jong ki here pihak ban bisyari ban pimsa ya lambakla pihak ban bisyari pihak pihak selok kan wen ra happy ya ke jing tet bat haba pitet pinang banjit ya ke jing sisa dei kata-kata mo soi pinadu basdang ka khnam kawan ban kesiutia ban keren ya ke jing sisa nanta kabar balai nije yai ba Peter Chalam kumukur tong jong pi napa malki lajum krak konstituensi lightly kinongrem kaba kaknam kapet yau kurtong lightly ki mau bersiu kaba kaknam kapet banji yai ba Peter kata kadai kejingtet kejingnang bat kejing syur habangong kejingtet kabamut habaki kadidi ki wan haying jong pi dan kamban sin interview ki wal ada ki muan haba pi yu ki habaki kren ha karensan jong ki pai ba sngap ba hato kini ki candidate ki nang ne em ki tep ne em sapang ka kernet banri kabala don lupa lada pi bakim la ban keren ai sapang ka kernet banri kentak lupa ya ki nai pechu hiru ki pai no dalam kerang sunan ki lada ki keren ya ke badai ne ki keren ya ke balat bisa perkai Google mentah su Google pinlap ke jing sisa bak new kum ka seng nije yai ba Peter Chalam om dei tang bau dei lawyer unong ya sakan
Henry udah berdet ubadonru ke jingba kle na benta kari nganut banko ba ladap hietainya tadi siapa ke krenet banriu ba pinsu piru pinyo ke jingtep kapakam bahalan bajuni nalor bidai lupa uloyo ilong ubreu ubenang bar ubuslur balai ngomong ipi dan kami ke jingnang mak ke jing slur namar ngomong batang ka kenam kidan ki kertong bat kibreu ka seng ki basta kibai ki parti ru kila amdan kibreu betet basta Henry andala song hayeng dorbar la kalong hapo assembly ne hapo district council Pinui Kim Junun ban ang kasuntor wala na kitip ru. Balay Kim Junun banang namar ki daytan ki si sam kemut jongno late ala kam ki kemete yo kulai la daong song te song wat padia daong yat hadu no mati yat sayat kita ki kertong ki betet tama kimnut bandai kilong kipatingwe election MDC kawan bat kelek bat baro ni kum kinang sang ni jio ekahok ban pendan kam jar hok hagas ni ban tepot election tiagni election MDC man yato kandidat yapi kabadai ka election kata ka festival hendai ka election kabangi tip kum kata ka tribal election lani ka election jong ki pat riulom ban jil du daki riulom ban yo du kinang mikmat ta ki riulo kapanga ongkum ta ka daidu ka election ka ban tunjo ya ka jat bin riu jongi kam dai ki election ha ba ada khoi kam dai ki election ha ban ai bai picnic kam dai ka election ka bang inyo let kai ban wai boss Hendai ketika election ban tinju ya ke jat binriu nama kedai ke election ke bakirpa habaga ong kedai ke election ke ban tinju ya ke jat binriu kabamat hadu kan no ke jat binriu kasih benar kalau suatu ya ke election MDC bahkan jit ya kinang mikmat kibat dailian kibat ai ya ke jengsekri janji lembaga ni election kapan lama asui turek upnai ubar arajar arbusan lagi bit em lagi lah tau terjun em naga benta ki kertong dan ni ki candidate ki bawan sepi bapin pak yaki lagi bapin ayaki ha district council bagin try na benta kadauba jong kejat penriu kadese council kadai kawai nagi slam saindur kibat tray yagi kam hapok ki kendon jonggaan kaba kombolong da inongran haswa ka kirnet kaba henriu hato ki kertong lani ki candidate kila tip yang yaga debates yang ke konstituen assembly kaba shinaya ke constitution kaba yatir kaba yape nabenta kumno ban penrong yaga nega kendet kaba henriu ha ka constitution kaba khiatam kaba hetam kaba jomtam ha ka pertai kaba mitip kum kata ka riji sinchar jang ke ri India kum ka constitution ke ri India ban penrong yaga nega kendet kaba henriu ha ka artikel aspa asal ar Bargalong ka jing dabak ka bakraw na mantakan ni jad benriu jongi ba an long ka ni ka knet ka benriu ha ka aspa ka artikel aspa sabu ar ha po ka constitution jongari India haba ka ong kumta kumno ka ni ka knet ka benriu kayo jaga ka constitution ni India kadan tanglay kili ki kendon haba ki yoi kita ki kraw jibiang ha kata kapor
ba kane katan rilom jongi kedan yakine ki lightly ki kaba perlu yaki ban perkat na benda kani ke jat benda jongi kepeningam ni dan ya kata ke ba tien nang wei ke unique socio cultural practice kabar ngidan yang kata ke geographical isolation kabalai ngidan yang kata ke historical marginalization lada keren hak ketien kasih kabaningam kadai yang kata ke socio cultural practice government bangi dan ya kene ke riti ke doster kabar compare kaba unang way uang unique compare na pedang giri rom borok kaba bot nado ba kikon jaga priu nyutrat kika siaga pertai hado bakini naida nak ni ke pertai kidan ya kata ke riti ke doster kaba compare but kebaar kibang ong kataka geographical isolation kini ki jaka di lom jongi kedai ki jaka lane kata kathan kaba la syai kunslat nado ki por nan beren kumang tinongway kedai kita ki lanlok kabang dan lat kumu ban penis no jagani katani nom jongi bat kadoba jong dari India kabalai ngong ngidan kata ka historical marginalization kababot ka history ki thu yangi baka jai perlu jongi kalau ka betul haka yo katot ti kumno kita ki start perkat ki basyang ban tau ya ka konfian ya ke India ban perkat ke pang ya kene ke rilom jong girit pat ki basyang hakini ki rilom setai lamengi tie kila perkat baka ka babha ban ayaki ya kata ka protection lane ban preserve ya kata ka identity jongi kumno on yada ya kene ke jat ban reu ka paret pat tie kila perkat ban ai da ka kirnet ka bahin riau ka kirnet ka bahin riau ka day na ka way ka lengkot an ka ban yada ya ka jat ban riau rit pat om tang yangi ki riau ki basa ham jila Meghalaya hanai ka lakon tup akitu ki por ya ka Assam ya ka Nagaland ya ka Mizoram ya ka Meghalaya ya ka Assam bat kumda terter ka Nagaland kaya kendo jing bat kanega artikel lais pa aja puai namar hapa kala pendo yang kenet bahan riau kawan dah kata artikel lais pa nyapuai kami suram ru kala pendo no ya ka kenet ke bahan riau bat kala yo daka artikel lais pa nyapuai mentang kini ki jela ki badana ki tan setai lamengi ki kendo mau siang ya ka Nagaland nado siya bakan create ka Nagaland haka kanais pa andu po kila kwa banyo daga lais pa ina huwe daga bayar identi kita ki kandu beli ki kendon dia kita ki kandu beli ki kendon la pudang daga sarkar kime bala penung ya kata ka artikel lais pa ina huwe but ala create ya Nagaland how khat kanai spa Henry Fulan ka ai ke jing kedu mo siang juga Nagaland menta hakaba araja sipo kala dan kita ba kilalap pakadan ka par ubunyang Nagaland ban explore ya ka petroleum Henry menta ka ongkum no sarkar India ba ka petroleum ba ka gas ka day ka benta jong ka sarkar India om jong ka state government je
mentari kendo mausian namar balai ki amba haka entry ke pasan pulai yang ke unionless ka kedau syai ba ki marpa kendo hanagalan wala lagi long try halor ka kendo ko siap kat baya ka petroleum ka gas ka dai ka benta yang ke sarkar India dia kadang kejing itu ko pertaan but hangne la pensange ya kejing ti umpunyang hanagalan but kene ka kta ya ka roi ka par jong ka nagalan dia kene ka lang kejing dunong ya ka nagalan kena kan dai penlong ka waina ka di dan dia ka jila ka beruspa agar di India dia minta ki ong la stone ya ka project ti umpunyang namar kaya ketunggu pada ay bagilau daga jing babi minta ki ang jin lang ila dan daga keret ka bahin riu yin jin nalam try on tayo ka kendau ka siam ya ka riti ya ka destor ya ka kraw ya ka petap warwa ya ka marpo kendau kami serap no kujo kami serap minta kaju kamsyanya bah hakita ki customary practice wala dagday ki yem ka shari ki ju board ki jagane ka customary practice rengkat bat kita ka formal judicial system ki baya board rengkat baka an yang sarkar India henai mentari kendo mosen ha baya dai bat kata ka baong ka forest preservation and land regulation kamyo ketengho namar ba ka 371 kala puntron bon ya ka sarkar Mizoram habai dai bat kata ka preservation ni ki forest bat ka land regulation dia kalam ke jindunong ka bakraw kawai naga jila ka badan hajamau Kashmir ka pangitip kong kaladak kadai na kawai nagijaga ki basyang di ang crossroad kadang kita ka ang ba lima kaladak kadang ka linti banlat sa South Asia sa East Asia but sa North Asia but kadang kajing kita magsiktiri kini kajayat banrew hindi ki ang ladakalong kabala ka sarkar India kan ay na yung daga kenen ka banrew ban yada yaga identity jogi brio haladak henrai ka constitution yung di India kala patay siya ba ka kenen ka banrew kala clearly provided only to the people of Northeast but aki riulun ki pasyang ki waipat ki jaga yung di India amla banyo na kenen ka banrew henrai dai tanda kata ka kredit ka pasan dia kan long ka jing bunot ya ki brio haladak baki myo ya ka kredit ka bandreo tengi kum ka jela miklea ki balayo ya ka ni ka district council na do khat kendai spa san puar bat ka ta jong ka menta ka don hinyau fusan snem ka jingli kami hatu ka district council kalau INM ya ka jing sakri ka bahun ya ka jat beriu jongi la ka ya dai ka bandengkong kumbala tho akhir ka beriu ha ka para 3A ka bapatai siapang ka kendau ka siap banyada ka nuksa ka bandengkong maong ka kendau ka siap bat kayo ka hat ka bamot ka economy hindi ka bolong ka nuksa ka siya ibabanta pwede ko yung do kapajan tam yung district council kayo siyem ka district council kapapwede kandaw ko siya hatu manta kaday yung no kayo madan jaka hayo hatu ni kitra jila ni dan mo ka kandaw po yaw upnay paan 8,000 what babi what's so not? I say ke jaga yang ada district council tang apa kan riu nai ngan produk
Yaki matrikam ha district council kumno banwa lembag jingtip yaga an ban lekat para ban pensa jingkin mau yaga history jo chat beliau saji jelpat yaga district council kaban tray kaban ai yaga jingina kababit kabadai biang yaga chat beliau la kalam tang kapor kabak kenyakro ai sistem ngin peni yaga kasap yaga pong yaga jingang do jongi ban syakri yaga chat beliau lepas kini ke election MDC ke bandang arway turik upnai pa ana jar opsan kadang ke challenge ke district council kaya ke challenge ke district council kadai ban pet yaki culture ki ban lani ya kita ki riti ki dastur kawai ke nuksa ka bangi i kidan kita ki dying culture ki parajap ki bangi jutet ke district council kadai na kawai Islam terikam kapadwa yo dan kiriti ki dastur ki pra penkop no memberim yo kilayap bangin penim yang padaka kawai na kata ka culture kapada na jajahil kadai kita ka longhai kapag you practice ha reward but kani ka longhai kalayap but kita ka syak pasti ka you practice hapo karat yalong kalayap ke district council kamban por ban pen yakni ka culture bat ngikir por lada ngiyo jaga district council ngin ka challenge ke paningkong ngin wat ban pen yaga culture ke bala ijo ba hapdang ke jingkala senyap yakni ka pertai dan ke jing influence lembagi media bat ke jing science bat teknologi suki gini culture jongi kinyap kan ko ba kredit ban ria ko pukko bo ke district council ki MDC ki ayo ki dai ban wat lada de shaboy lada de shabas kasel sais kasel lada chino bunta yo ka brief nyo trap yo dan ki culture ki balap hapdang ke jing kelas tak yo ka pertai ngin wat ban penem kat kom ka kredit ke ban ria ka bala pen ko bo ke district council